paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Awan pa'y mo't tinakapila at tricycle di taparadaan, Maray. Ay na, nakaturog da pa'y dagiti driver. Nakaturog da pa'y laang kat alas 9. Kastada mo't dagita at driver. Mapuy-puyatan da ngamin, taagi inom da pa'y itirabi Ay, anya ngay nga rod itan ti pagluganak ngagpailay. Siyak tupay no agpaili ak. Magmagnaak aging gaiji junction. Ta ijayak ton nga aglugan. Si madutan dagiti tricycle driver. Tinulad dan ni Kapitan. Si madutmut ni Kapitan, Maray. Ay permi di mo la ibagbagan, Maray. Dua tala ang amakaamaw iti daytoy. Umayak man makikapay, antay. Sige, riingam ni Uncle mo, tadwa kayo nga agkapay. Ha? Saan pa yan nakaring ni Uncle Kaw? Kat alas 10 itibigat. Ririingak nga rod, tamapan ko maidya barangay hall. Ang nagrigat mat ariingan. Agpadpada kami naturog akin ni Uncle Kaw. Imala ka talaga kan kuwana. Nagmayat tibiyag, waro. Maturog ta, aging kayat ta. Kalpasan nga kapita. Anya nga'y taramidon ta. Kuya ko ita aging gat mabisin ta. Ang mukha, ano anya ti sumaruno di tanggail. Mangantan taon. Naglay ka ngagpanunod ka, nakat. Bilibak ka talaga kan ka. Malak nga rod kan ka. Agpanunod taman ka, nakat. Anya nga'y ti panunutan ta. Panunutan ta, no anya ti sidan inton madamdama. Unang kail. Sige, kaya't ko dahi ta panunutan. Maturog ta, no mabanog ta nga agpanunod. Ay, kaya't ko mananday ta. Badaw, anya ter aramidom ditoy. Damagan pa lang. Kitkitam lang aro din na nakatugawak. Nagadaw ti trabaho dito'y balay. Nakatugaw ka lang dita. Nakatugaw to pa ni kumparik nga inteng. Kita ma. Nakatugaw damot kinikwaraw. Iso nga tugawak mo ta. Ay inkasubak daw. Ay sikan. Nagsadot ka mutan. Tultulatik lang ni pare inteng. Padasig mamano niya tirik na. Tiyag tugtugaw lang agmalmalam. Kwarog, awan ka no tinakapila at tricycle di taparadaan. Kat ado ti agpaili a pasaheros. Awanan. Masadot kami ngagpasada. Kat kasano ngayon? Anya nga ro ti pagluganan dagiti pasaheros. Makamuda mo antay. Ay si kakuman ti mapan agpasada. Kadkaduak ni Uncle ko ngagpanunaw. Uwin ngagpasaw. Kadwa anak ni Kwaro ngagpanunot. Taan niya ti panunutan niyaw. Si kaman langan ti mangibagang kail. Pampanunutan mi ano anya ti sidaan inton madamdama. Lugrugyan mi pa lang ti agpanunot kini Uncle Kawantay. Ay, awanan. Anya nga iti mapasamak iti biyagyo no kasta kayumat. Maray, nang lukat kamot itang aldaw. Saan ka di adyutim ita? Masaduta ka mapan agdyuti. Masadut ka. Masadut mo't ni Inteng. Nagpapada kami na masadot. Kahit kasano nga rudan je barangay hall. Enrikap dan taoray da treasurer kan sekretary masadot damutan asumbrag. Anya? Nag-text kanyak ni treasurera. Ag kinuto dalangan ka na kan ni sekretarya. Badaw, agluto akaw. Agluto ka lang Awan pagsungrod kaw. Ay makamuka mo tin Ibagang pala ang kanyak Mike. Ay sos, tumakdir ka kadiditan, tamapan ka agkayo iti pagsungrod kaw. Ay, agin inanak pala no magagat ka, sikan timapan mangayaw. Nagsadot ka mutan. Kimaro manang ti kinasadot mau. Yung kakidain, tagluto kan. Sa ukalasaw. Ay, ada na panunot mo asidain tayo ton madamdama, Kwaraw.
Awan pa yang Kyle. Nagrigat mo ti agpanunaw. Marigatan akto pa'y nga agpanunot. No karni ti sidaan ta. Adda nga ta igatang ta. Masapol nga da kwarta ah. Awan mat kwarta. Ha? Agpadpadata nga awang kwarta na. Agtutulad kan sa matang Kyle. Sikat agtutulad. Manon nga daw sana nagpasada. Tamasadutak. Isungawan ti kwarta. Ay, sigurado nga da kwarta ni Antime. Sigurado nga dang Kyle. Ni antibahanang pa iti ko na mamaibusan. Pangalaak ko maiti kwartak. Awan kwartam. Awan, taawan mo't ininted mo. Na, awan na ya. Saan kamot nga agtrabaho? Masadot kamot amapan ije bangkag. Kasano kuma amaadaan ta iti kwarta? Kasano nga rodan, ye pinanunot mi anaimas asidaan ka ni kwaraw. Awan ti agsidsida iti naimas, taawan ti maigatang. Ay, sana bali. Ibaon ko ni kwaraw. Mapan umutang iti tersi na ni kagawad kwanang. Paingatan nakapila dagiti tao di tatersina ni kagawad kwanang. Ay, wag. Itala ang makitak dayta. Sa paimbaunak ni Uncle ko amapan umutang iti karni asidaan may. Ay, unay mo daytan, tauray dayta, utangan na payan. Awan namin kwarta ni Uncle Kao. Malaing kan umutang kwaraw. Tamangan no maibusan ka iti utangan, tanay. Nagaduan na kapila di tatersina ni Marikwanang. Ay, na yan. Imbaglakit din tapimanawon dagiti nagadua at tao. Apay dagi jay kagawad. Umay da umutang iti bagas. Ha? Nagadudan? Inong takidaa. Apay ngamin ta saan dang agtrabaho. Naskan lang nga ung tamida kagawad. Nagsasadod damad ngamin. Agtugtugaw dala ang agmalmalam. Sadan to umay umutang diti tersina. Ay, madya talaga dayta kagawad. Sika ngay. Anya ti umay mugatangan. Umayak mat umutang kagawad. Anya? Oray sika, umutang kamat. Awan nga rod kwartak. Kasano, kat saan ka matan nga agpaspasada? Kadkaduak gayam ni Uncle kong agtugtugaw. Ita, umutang kamat. Imbaunak ni Uncle ko nga umay umutang. Ay oray pay, umay kayo amin umutang dito tersina. Ay, agtrabaho kayo. Ayan nga iti inutag mo kwaraw. Awan Uncle, nakangagak pa iti unget kini kagawad kwanang. Inungtad na ka? Unang Uncle, apay ka nung amin nasanak ngagpasada tapno adda kwartak. Gagangay ti baak, talaga anaungat. Nagadong amin dagiti kabaranggayan nga umututang ken kwana. Dagita ati rumbeng amaungtan. Kasanaw, tinulad da kan samot nga minain. Si madut dametain. Nagkunang amin at tuladan da. No di mo kayak ti mapan mangayo iti pagsungrod ka. Agtugawa mga raw dito'y abay mo. Nay, kanya taramidam dito ngay. Ay katagpapada tayon asadot Kay kasanungay ti kananta. Nakaluto ka. Masadota. Mabisinan tan Ay kamakamuditan Nagmayat gayam ngagpaiso ti hagtog-tugaw. Apay. Anya ti masapulyo. Umay kami kung magpatulong kini Kapitan. Awan ngaminan maisaang may. Ay, sos. Sapay nagado kayo. Road. Dumawat kami kumay ti bagas kini Kapitan. Ay, enteng. Umay ka man dito. Enteng! Makitam dagita tattao nga adda di taruar. Day, kanya nga ti aramidin dagita, di ta arubayan. Awan ti kanenda. Umay da dumawat ken ka. Ha? Awan tupay kanak. Umay da ka dumawatahin. Apay ngamin adi da agtrabaho, tapno ada kanenda. Ay simadut dan akas ken ka. Nasa ungtan naki din. Katwa na. Ala,
Ingkasangwen dagiti ka baranggayam nga umay dumawat iti kanundaken ka. Agpalawag ka kadakwada. Kapitan, mangrike pakon. Apay ngay. Awanen ati paggatangan dagiti tattao an nalaka no mangrikip ka. Kasano? Puro utang ti kayat da. Nujak pa ida pa utangan, agunget da. Narigat ano puro utang. Simadot da ngamin nga agtrabaho. Makitkita na kakano ngamin ang nakatugaw laang. Apay ngamin na tuladin dak ngay. Siyempre, si Kati Kapitan. Siyak tupay katultuladin kamatan asaanan nga agjut-jutay. Anya, saan ka nga agjut-jutay? Saanan Isumot lagay nga adon, ti agrek-rek lamaw. Makamo kamatan tasi kamat ti Kapitan. Kwaraw. Kita manyang kalmaw. Naggapaw iti tersina ni kagawad ko anang. Napanmot na kichismis Makichismismis lang. Ay, tararamidin na. Ay, tuladik man. Ay, nagtutulad ka may tataba daw. Iso nga ron nga awanan ti kanan mi kanituyan kaw. Plano kaw, ti mapandumawat kanyang kalmaw iti bagas. Ha? Uray si ka, dumawat ka matayin. Ay, kitun na. Agsulisitak mamita. Kit no awan makukwarta ni Uncle Kao. Kada, apay kidin nga awat. Mapan ko kiti sabtan ni Uncle Kao. Ta dumawatak mamat iti paglud Kao. Uncle, ikanak mamat iti kwarta. Naa. Apay asabat-sabatan na sa kadumawat iti kwarta. Paglud ko lang. Tadabalasang akayat ko ati kisan. Awang kwarta. Agtrabaho katapno ada paglud maw. Amumatasahan ako ng agpaspasada. Ay, awang kwartak nga ron. Agpasada ka Naglatin jay tricycle ka. Saanin anagan andar. Naa. Ay, pati paglud mo dawatan pa. Siyak pa'y mga awan makukwarta na. Urayin na kagayam ni Tata Badong di tawiting side. Apay mo? At dakanumot kaya't nangaybagakan ka. Nay, apay ngay pare. Ang nakadumog kamay. Problema ti kinasadot dagiti ka barangayan tayo. Si Kaki di mo. Tila problema. Paray, at dabagas yaw. Dumawatak man. May isa ka mo't. Awang nga rod may isaang min kinituyan ko paray. Awan maisaang nyo pare? Di agtrabaho ka kuma. Nay, si kanto pa ya kapitan. San mo nga agtrabaho? Apay ngamin atuladen dak. Si katipagwadan dito barangay paray. Ha? Ay, awan maitad ko kan ka pare. Ay, makaungat kami ano kasta. Naa. Agimot-imot ka kidain, kit si kati kapitan. Ay, agtrabaho kayo. Kit si kangay, kanyangay tan aramidam. Di agtrabaho ak saanin puro turog kan puro kuya ka. Itar aramida. Ay, agduty kayo amin Ha? Seryoso, Kapitan? Awan tagap absan. Ay, katuan Nasken nga ipakita yo kadagiti ka barangayan tayo. Pagwadan tayo nga opisyalis da. Ay, wan, Kapitan. Surutan me, tiimbaga. Apay, mangrikap kan maray. Wan amaray. Taamin kami kano nga opisyal kat sumrak iti barangay hall. Ne, itaman pay. Iso tiimbaga ni Kapitan. Iso nga, ibaga mo no niya ti katangaw. Ay, imbaglaki din tanasambot ka pay maray. Ay, kwa, umutangak man nga rod maray. May sakabot. Kunak ano umay kagumatang. Si madot ni Badong ko ngagtrabaho. Ibagam kan kwa nang agtrabaho. Puro kayo utang. Na, kunamutlan nagagat kayong opisyalis. Ha? Agtugtugaw kayo mo lang. Anyamat niyang kailang. Naglaing nga gibaon. Ay, wasingam ti tricycle mo. Tapno may katilatin na kit agpasada ka. Nagrigat mo ti paparamit mo kanya. Ay, jaket makita nga istambay ka. Katuray si ka, mate. Agtugtugaw ka lang, mate. Agtrabaho ako. Ha? Amin tayo, kit agtrabaho tayo. Hay, nagdagsan lakit din ayaday to'y penaling kahit. Nagodong kagaya, Maray.
Imbag, tas saan ka narigatan ang naglugan? Ay, adon tinakapila at tricycle dita paradaan, Maray. Binagaan ida ni Kapitan asaan da nga agsadot sa daw. Oray da kami, kat binagaan mat ni Kapitan. Iso nga oray ni Badungkaw, di magut-muteng. Iso nga rod anapon no da ito'y hambag ko nakipalingkay. Aya, Dan kwarta may Maray. ay nagsaya at no kasta. Ay, Kapitan! Ti leader iti barangay, nasayaat ken inspirasyon para iti panagduras ti barangay na. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.